Are you panicky with the level of low AMH in your blood reports? AMH is the anti-Mullerian hormone that is released from your eggs. It is the indicator of the balance of your eggs at that particular time. It doesn't indicate your chances of pregnancy at all. So even if your AMH is 0.2, you still have a fair chance of pregnancy. Hagawi ke jingja kempang pri penhiar. Kumba sopungut kilo patba ke besong masa aksnong nongkra ajan nongpo kili okem ke jingpang pri penhiar kensan. Barhab banca sumar ke Artliga Hospital ke bakentup ke Bethany Outreach Hospital bat ke Civil Hospital nongpo. Kat kum ke jingtip beliau lum kini ke jingja kelaja ha ke step jangka katwe trik rempang hajar arpulai ke beri ke sisa jan. Haga bagi nong shong ke nongkra kelamat dengan ke jingpang pri penhiar bat lahap penpenkit ki marmar sekejaka sumar. Na kaliang uway na kirang ba ubalayo ang nagajingpang. Ulay ito begini ginong shong ke nong kra kibalayo ang nagajingpang kadehadian gajing ni isim benta jungki hajing kawai jung way nong shong ha kanihi ke shnong. Ubalalong ha kamiet jung kishpotrik urempang arajar arpulai. Bat hadian bala pendap ekajing eseng gile isim benta pat akabanya bam ha kabala penkreat akan nikalong yeng. Nakaliang ki doktor gila pentip bahadian ke jingpet benya la subajur ba kene ke jingpang kala bendai na ke jing snil jong kabam kamtam hadian bakla bam ke dok sniang ne ke food poisoning. Syuru nakaliang ki bor ketrat kokoi kakya la ne district medical but health officer kila pak marmar ke kenhon ji doktor bandiwat benya halor kene ke jingpang. Kabala ban sendet ke shnong nongkra baru ban pentikna ya ke dau tenrai. Kadang ka bachelor party jong wini ki kun samla jong ka shinong nokha te ngisha kot sa kata ka jing khawai te hadin maladap ka jing aseng ni don ka jing ya bamja te baro ngi ya bamja ya bam ka bala pengkre da ka yin kasam te kata kami kamdan kana no ka jing ja nrei ha ka step hangap jong ka sngi sa jai te khana tarik ran ka jing pri penhiar ngasutu bagata ka jing pri penhiar ka compare na kiwi pat ke kom pri penhiar te marmar hi bang sutu ba bang sudi tang dawai asung kamyarap marmar hi nga be no shane shapo Bethany Hospital te gidon kumba khatsan khandrungut hang ne po Bethany bat kumba khatsan khandrungut gidon shapo Civil Hospital ni kibayo dengan food poisoning. Badan ru kiba dan sessionong kiba sudi tangga dawai kiba dang long minor. Kita hi dan banong. Na ying jungi ye dan sangot de balaji kawa ye di tang laingot. Te we pat long ikhrem bam dok siang re tai we pe lai. Long ngi ar chikun pe ya bam tan ge rot ke nyanga. Spek manga ga de ga dok siang hi. Kare dok le dan namar banga ikhrem bam ge ge bam tang dok le. Di mana kata ki wan kena jing stom ki pre ki penhiar hadir bagi ada ban kita jing tamu hadu mentahe ngiyo kumba total patients ki bala wan ngiyo adu arkunyungan kita ngiyo wan he dan hat ki bala admit Civil Hospital Namporo dan hadu hat kata he arkunyungan total nga suspect kat kum ga history bagi agi nompang nga suspect kade nakabam he nakabam kala bande ka because dan ki bahing jong ki nompang biang magadan ka item bagi kembam ki kem yo kita ka system dan babam ki ga specific kita ka item bagi bam bagi ke yo most probably nga suspect kade kala bande ka bam yo se kala dan jing snu ka bam ade kata maswan he tikila respond he treatment ro nakilong stable dan gi bam ba hapti ICU e tikila ro kita hilang stable he dan hero ki bala recover ro he ni expect bala sha gi ngala discharge dan ni tar. When couples try for a pregnancy and pregnancy is not happening, so they do not know when to approach a fertility specialist. So if you are married for more than 1 year and your wife's age is less than 34 years, then it is the best time to see a fertility specialist to know the cause of infertility.
But if your wife's age is more than 34 years and periods are painful, irregular, and she is a long standing patient of diabetes and thyroid, then you should see a fertility specialist within 6 months of your marriage.